Ошондой нерсе азыр барбы бизде? Бар. Кыргызстандын өзүндө дагы бар. Сулуулар конкурсу деп кыздарды чыгарып, ары бери жылаңач кылып бастырып, алардын дене түзүлүшүн, келбетин көрүп, алардын сулуулугун сынайын дегени менен чындыгында бул келечектеги ойношторун табып алуу үчүн, аялдарды коргулуу үчүн болуп аткан маселе. Ошол нерсе барбы? Бар бизде. Эркек иште үйүндө олтуруп, аялын көчөгө чыгарып иштетип, ошонун тапканын багып отурган мына ушулдагы маселе. Орусияга аялын жөнөтүп, күйөөсү калып кетип, анын тапканын жеп, казан аяк кармап отурган эркек дагы мына ушул аялды кордогонго барабар болот. Туура аял иштегенге болот, бирок аялдар турган жерде иштесин. Аялдарга туура келген жерде иштесин, же күйөөсү менен чогуу иштесин. Бирок анын өзүн Россияга жөнөтүп, өзү бул жакта калып калган болсо, мына ушундай аялды кордогонго тете көрүнүш болуп эсептелет. Шариат келди, дин келди. Динибиз келгенде жок, аял эркек Кудай астында бирдей инсан экендигин баса белгиледи. Ниса сүрөсүндө 1-аятта Аллах Таала айтат: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. O adamlar, sizlerdi bir candan jaratkan, jana oşol jandын özünün anın juun jaratkan, ekөөңөрдү чогултуп, эркек аялдарды таратқан, жараткан Роббуңардан корккула dedi. Adamdardın bardығы bir adamdan жаралган. Ошол адамдын кабыргасынан Хава энебизди жаратып, жана ошол эки жуптан эркек аялдардын бардыгын тараткан, жараткан Кудайыңардан корккула дейт. Демек, адамдык, инсандык вазиятта эркек менен аял тең. Аял болгон үчүн даражасы төмөн, эркек болгон үчүн жогору деген сөз жок. Erkektin ayaldan biyiktigi жок адамдык паразатта. Ал эми үй бүлөлүк маселеде, коомдун мүчөсү катарында үйдүн кочоюну эркек, аялага баш үйүү керек, аны угуу керек, эркек аны багып курсагын тойгузуп сыйлоо керек. Булардын бардыгы бар маселе. Бирок адамгерчилик тараптан, адамдык тараптан аял эркек бирдей укукка ээ. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын özünün hadisinde mınday delet. An Aişata radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle innen nisâ'a şakâikur ricali ravahu Tirmiziyyu. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste ayaldar erkeklerden bir tuğanları dep aytат. Şakâik bir tuğan degen söz. Bir tuğandık hukuk kanday teң bolsa, demek erkek ayaldın dağı adamgerçilik hukuku mına uşunday ayal. Teң. Kur'an-ı Kerim'de uzun sürelerdin biri olgan sürenin adı Nisa je ayaldar süresi de aytılınat. Erkekler devesten ayaldar degen bütünde bir süre var. Andan sırtkarı mujadala, tartışuuçu ayal degen süre var. Andan sırtkarı talak süresinin dağı bir adı kiçine ayaldar süresi. Birinci Nisa süresi ayaldardın çoğun süresi, bu ayaldardın degen kiçine süre dep aytılınat. Ошондой эле Nur сүрөсүндө, Ахзаб сүрөсүндө дагы аялдардын мисалы өтө кенен айтылган. Исламда аялдар туулгандан баштап өмүрүнүн акырына чейин алар эми нерсеге керек болсо ошону камсыз кылуу эркектердин мойнундагы милдет. Төрөлгөндө атасы, турмушка чыкса күйөөсү, кокус күйөөсү өлүп калса баласы же бир туугандары аны кармап турууга, карап турууга милдеттүү. Бул башка бир дагы динде жок. Ошон үчүн биздин кыздарыбыз аманат. Кыздарыбыз турмушка бергенде сүйлөшүп жакшы жерге гана бергенге туура келет. Ошон үчүн биз кыздарыбызды динди билбеген мусулман эместерге бере албайбыз. Эмне үчүн мусулман эркекке мусулман эмес кызды алып үйлөнсө болот дагы, эмне үчүн мусулман аял заты мусулман эмес эркекке турмушка чыкса болбойт деген ушул жерге келип такалат. Анткени биздин динибизде гана аялдардын укугу толук берилип, аялдар урмат сыйга ээ.
Başka dindeki kızlar gelse, anı bizim erkeklerimiz algan bolsa, Allah durmattap sıyılap, Allah da musulmançılığa geliyor şart düzüp beret. Elin bizden kızlarımız başka dindeki turmuşka çıksa, Allah koru kılıp koyat. Oşol sebepten Allah'a şeriatımız bergendi aram deyt. Eğer de ata özünün kızın tamak aşmenen kamsız kılıp, moynundagı vacip bolgan ibadatты толық atkara turgan bolsa, anda bul adam kudu namaz okuganday soğupka eye bolot. Egerde ata özünün kızının giyim geçegin tamak aşın gem kılıp, aga ilim bilim berbe koya turgan bolsa, anda namaz okubay koyganday, başka bir vacip bolgan ibadatın kemçilik kılıp koyganday jolga koyulat. Kudaydın aslında, kızın aslında günü kör bolot. Qoğumduğu İslam sotu arqılı al kızın akısı alıp verilet. Kızыңды okut, bak, tarbiyala dep ataga mildet kılıp жүктөлөt. Egerde ayal zatının agası olsa agasına, inisi olsa enesine, güyösü olsa güyösüne, eğer ene olsan uğluna oşonun bari жүктөлөt. Egerde ayal жалgыз kalıp hiç kim erkekleri jok bolsa, anda qoğumçuluk anı bagууga, karooga mildettүү. Karıgan adamlarga pensiya verip, jaş baldarga jölök pul vergende ele, oşol ayal zat bolgon üçün aga söz türdө ayal bolgon üçün aga mamleket karjat bölüp berүүsü mildettүү bolot. An Abi Hurayrata radıyallahu ta'ala anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Men kâne lehu thalâthu benâtin fasabara alâ لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل أو ثنتان يا رسول الله قال أو ثنتان فقال رجل أو واحدة يا رسول الله قال أو واحدة رواه أحمد. İmam Ahmad rivayet kılışınday Hazreti Abu Hurayra aytat bir hadiste Peygamber Aleyhisselam ayttı: kimde kim 3 kızı olup 3 kızdın ızı çuğusuna, alardın oğurçuluk benen jеңилдигине, alardın bardık problemalarına sabır kılsa, alarga kılgan jakşılığı sebeptü Kuday Taalam al adamdı beyişke kirgizet dedi. Kız bağı oңой emez. Anın giyimi, anın tamak aşı, kızların ızı çuğusu, geç kalsa kızalat bolup karaganın, alarga vergen tarbiya, alardın oşol gebirinde sen ayallarda düşünüp, bürö köp nerse аңдай albagandığı, aytır oşolordun tamak aşı, kursağı, tarbiyası, adep, ahlak, bilimi, aytır oşol kızlardan problemasının bardığına çıdap, oşolorgo sabır kılıp, oşolor turmuşka uzatkanга çeyin hareket kılıp baga turgan bolsa, 3 kız, mına oşul adam beyişte dedi. Degende biri ayttı, 2 kızı olsaçı dedi. Degende 2 kızı olsa dağı dedi. Biri ayttı, жалгыз kızı olsaçı degende жалгыз kızı olsa dağı mına uşunday dep ayttı. Demek uul törölse 3 uul baksa degen söz yok. Bирок kız törölüp 3 kız baksa, 2 kız baksa, 1 kız baksa, oşonun tarbiyaсын jakşı verse, mına uşul adamga 5 kadimkidey nasip bolot deydi. Uşul boyunca adamlar bir okuyan aytıp berişedi. Bir adam 4 kız töröptür. Her sapar kız törölgöndө үйde жаңжал болот экен. Sen emnege uul töröbөйсүн, kız töröйсүn dep dayıma ayaldı jaman görüşet eken. Akır aytıptır, sen kızdın kaltası ekensin. Senden tolko kız çıgat eken. Dağı bir kız törösün, töröt kanadan atenenkine kete ver dep güye uşuntu aytıptır. Erkek töröbö koydun sen dep. Ayal boyuna oluptur. Boyuna olganda kıcalat bolup, kokuz kız bolup kalsa dağı men ketip kalam dep, anam boyundagını aldırıptır. Boyundagını aldırsa, al erkek bala eken. Anı uğup, özün asıp alıptır. Erkek. Men erkek balamı sen boyundan aldırdın dep. Güyösün asını alganın görüp, ayal özün ot koyup jiberiptir. Emi balanın erkekçe ayal kız boluşuna ayaldın kanda tiyeşesi var. Ayaldın tap takır tileşesi yok.
Eger tiyешеси бар десек, анда erkektin kança tiyешеси olsa, oşonça ele tiyешеси var. Ayal özü jasap ala turgan nerse emes. Al Kudaydın kaloosu. Jalan kız törödüң dep, jalan erkek törödüң dep biliş, bul taptakır jakşı emes.